Na uitgerekte stryd om 'n nuwe tuiste vir die Swakopmund Slangpark te vind, is hierdie stryd uiteindelik op sy einde. Hallo en welkom by vandag se episode van Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag gesels ons saam met die Ronge Talkspan met Stretch Kombrink en Angela Kombrink ook van die Swakopmund Slangpark oor hulle nuwe tuiste en dit is baie nader as wat hulle oorspronklik gedink het. Hulle sal moet trek. Ek en Ougetu Grey gesels ook oor die nuutste nuus in Môre se Republikein, maar vir nou gaan kyk jy na die inskrywings in 'n Republikein se kiekie kompetisie. Ons is nou weer terug. Ougetu Grey saam met my in die Klets Kompas ateljee. Hoe gaan dit, Ougetu? Goed, dankie. Hoe gaan dit? Dit gaan goed, ons braaf maar nog die koue. Ja, die windjie waai. Een yskoue voetjie voor die ander ene. Maar Ougetu in Môre se Republikein, weer eens die padongelukke fonds wat nou weer so oor die vingers raps. En dit moet gesê word en ek is bly iemand sê dit meer as 200 lewens geëis op Namibië se paaie in die eerste 6 maande van die jaar. Ja, nee, roekelose bestuur is 'n groot probleem. Ek verstaan nie altyd hoekom mense so haastig is, veral op die lang pad nie. Kyk, ek is geleer van kleins af, jy beplan jou reis, jou roete en daar moet gereeld gestop word sodat die bestuurder veral maar ook die passasiers gemaklik kan wees. So daar is regtig waar 'n rede hoekom jy moet resies jag. En dan al is jy haastig, daar is padreëls vir 'n rede. As die streepietjie heel is nie 'n stippelstreep nie, maar 'n hele streep, dan kan jy nie daar verbysteek nie. As jy nie kan sien of daar karre van vooraf kom nie, of dat jy 'n bult gaan oorgaan, kan jy nie daar verbysteek nie. Ja. Dit is so eenvoudig soos dit. Hou jou in. Ja. Dit is my, en wat vir my uitstaan is, hoe ver die komma-streek voor is hierso. Dit is soos in, ek dink amper 1000 ongelukke in die afgelope jaar, en die tweede naaste is Irongo-streek met iets soos 200. Jy weet, kommas is baie ver voor, en kommas is hoofsaaklik Windhoek en omliggende gebiede. Precies. So dan vra ek myself nou, wat doen die bestuur in en om Windhoek? En die bestuur van die komma-streek dan nou oor die paaie anders as die res van die plekke. Wat word hier gedoen of nie gedoen nie, wat daar gedoen word of nie gedoen word nie? Wat is die verskil daar? Ek dink 'n mens moet in ag neem dat Windhoek is die hoofstad, die bevolking is baie meer, die paaie ontwerp is baie verouderd, dit is glad nie in plek gestel vir die huidige hoeveelheid voertuie wat moet ry nie. Daar is oponthoud, daar is verskeie plekke waar as dit by spitstyds kom, dan moet jy sit en wag in die kar en jy moet geduldig wees tensy jy nou miskien 'n bietjie vroeër kan ry of 'n bietjie later kan ry. Ons het nie altyd almal daai voorreg nie. Dit kan tot frustrasie lei en mense kan hulle humeur verloor en die verkeerde besluite neem. Ongelukke gebeur daagliks hier in die hoofstad en ook in die omliggende gebiede. Ja, dit is 'n probleem, maar in die berig wat my eintlik kommer is die voetgangers en hoe kwesbaar hulle is landwyd. Ja, paar 100 voetgangers wat in ongelukke betrokke is, baie van hulle wat hulle lewens verloor het, ek dink meer as 200. Nee, daar is die beseerde. Ja, meer as 200 beserings en ek glo 30. Ja, 37 wat reeds van jare hulle lewens verloor het, voetgangers. Wat my ook gekommer het, is dat baie van die voetgangers wat slagoffers word, is jong volwassenes, tussen 25 en 29 jaar oud. Mense dink teen daai ouderdom sal jy kan weet om al twee kante te kyk.
en versigtig die pad oor te streek. Ek moet erken dat in ons vandagse samelewing jong mense is gedurig besig om musiek te luister. Nogtans, al luister jy jou gunsteling musiek, kyk net links en regs en weer links en dan weer regs, zodat jy nou jou musiek luister en wees veilig. Ja. Weet jy, ek het een ding wat vir my uitstaan in daardie argument van voetgangers en mense wat nie weet hoe om voetgangers te wees nie. Ek het in Suid-Afrika my grondslag onderrig gedoen en daar is 'n baie groot gedeelte van jou graad 1 jaar word toegewy aan en jou graad R jaar, wat dan jou graad 0 is hier in Namibië, word toegewy aan wat moet jy doen as 'n voetganger. Jy weet, kyk links, kyk regs, kyk links, jy weet, moenie in die middel van die pad gaan staan nie, moenie oor die pad hardloop nie, kyk vir die groen mannetjie, druk die knoppie en wag tot die groen mannetjie daar verskyn, wat ook al. Dan nou etiket en sulke tipe goed ook, jy weet tafel etiket, lewensetiket, al daai tipe dinge. Maar dit is een ding wat ek dink ongelooflik belangrik is en ek dink nie as ek kyk na Namibië se onderrig, natuurlik was ek nou nie ook graad 1 in Namibië nie, so ek kan nie vir jou sê nie. Maar as ek kyk na Namibië se onderrig, dink ek word daar nie so baie tyd spandeer aan kyk links, kyk regs, kyk links nie. Ek dink veldtog om mense op te lei sal die moeite werd wees, nie net kinders nie. Ek dink kinders is uiters belangrik, maar ook groot mense. Jy weet, net 'n klein dingetjie soos stap 'n bietjie verder tot by die kruising, die zebra kruising, of tot by die robot sê ons mos hier weer die verkeersligte. Om daar oor te steek eerder as om net in die middel van die pad oor te kruis. Dit maak 'n verskil en dit kan jou lewe red. Ja, ek bedoel dit is so min gevra, maar ons is tog so lui. Ons wil nie daai ekstra 3 tree neem nie. Ek wil net hier oorsteek. En dan is dit ook, ek weet nie of jy al opgelet het, daar is hierdie houding van, ag kom stamp my. Jy weet, ek is nou hier en ek is reg en ek is alleen reg. En dit is iets wat jou nie in die sak iets sal bring nie. Inteendeel, as jy in die hospitaal lê, dan sal jy rou. So arrogante houding. Liewers wees maar nederig en kom veilig by die huis. Ja, dit is weer eens in Suid-Afrika het hulle hierdie slagspreuk arrive alive. Jy weet, en dit is waarop alle, jy weet, padongelukkige gesprekke vir my afkom, soos wat jy nou sê, jy weet, as jy iewers in ry, as jy langpad ry, jy beplan hoe lank dit jou gaan vat en jy moet beplan. Jy is 'n groot mens, jy's nou mooi groot, jy kan jou groot mens gedagtetjies gebruik om mooi te beplan. Hoe lank gaan dit my vat om daar uit te kom? As jy 'n voetganger is, kan jy beplan. Kom ek stap maar net daai ekstra paar tree. Die spoed is nie die moeite werd nie en daai paar tree wat jy nie hoef te neem nie, is nie die moeite werd. Soos wat jy sê, jy weet dit kan jou lewe kos op die eind van die dag of dit kan jou jy kan verlam wees as gevolg van 'n ongeluk. Sulke tipe dinge. Jy kan of 'n voet verloor of 'n presies. Of 'n arm verloor of 'n been of 'n ding. Dis nie die moeite werd nie. Ek dink dit gaan ook oor jou gewilligheid om verantwoordelikheid te vat, nie net vir jouself nie, maar ook vir die volgende persoon. Ek onthou toe my pa my leer bestuur, het hy aangedring dat jy as bestuurder bepaal jou volgafstande. Dit is nooit hy kar wat voor is. Al ry hy kar of hy bestuurder hoe vinnig of hoe stadig, jy is in beheer van jou kar en jy bepaal die afstand. En as jy die korrekte afstand behou, dan het jy altyd die geleentheid om die ongeluk te vermy, want daar is genoeg afstand tussen jouself en die volgende, die kar wat voor jou is. Absoluut. Ja, so ek dink ons moet net meer verantwoordelikheid neem vir onsself en vir ons medemens. Okay, toe, op daardie noot, verantwoordelikheid vir jouself, vir jou medemens en arrive alive, soos wat hulle sê in Suid-Afrika, dankie dat jy by ons was, Ougie. Ons gaan kyk nou na die weer vanmôre. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for.
It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ons gaan kyk nou, hoe lyk jou donderdag? 'n Koelerige oggend vir Windhoek met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 23 vir die hoofstad. Ook gedeeltelik bewolk soos in die hoofstad in die ooste met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 25. En 'n sonnige dag môre in die noorde met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 29 grade Celsius vir Oshakati. Op Swakopmund teen die kus 'n sonnige dag met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 15 grade Celsius, gedeeltelik bewolk deur meeste van die suide met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 24 vir Rehoboth. Asma kan op enige ouderdom voorkom, maar word hoofsaaklik gediagnoseer tydens babajare voor die ouderdom van 5 of na die ouderdom van 18 en kan die gevolg wees van baie faktore insluitend genetika, siektes en omgewingsfaktore. Asma is 'n kroniese respiratoriese toestand wat inflammasie en vernouing van die lugweë veroorsaak wat dit moeilik maak om asem te haal. Afhangende van die tipe kan dit wissel van lig met min effek op die daaglikse lewe tot ernstig en lewensbedreigend. In die geval van allergiese asma oorreageer die immuunstelsel op verskeie allergene en kan lei tot inflammasie en vernouing van die lugweë. Simptome kan vererger gedurende 'n allergieseisoen en medikasie kan in hierdie geval nodig wees. Benewens die eerste linie behandelings kan diegene met allergiese asma ook baat vind by antihistamiene medikasie. Alhoewel dit meer algemeen gebruik word om 'n allergieaanval te behandel, blokkeer antihistamiene 'n chemikalie in die liggaam met die naam van histamien, wat kan help om simptome te verminder vir diegene met hierdie tipe asma wat ook hooikoors ervaar. Ons gaan maak nou 'n draai op Swakopmund waar Adam Hartman gesels het met Stretch en Angela Kombrink van die Swakopmund Slangpark. On our way to Maletu, and then I had a call from a little 6-year-old kid. This little person called and said, "Uncle Stretch, don't leave Swakop." You know, it's and then the governor's office got hold of us and said, "Please don't leave. See what you can do." So. And I said to Angela, well, let's give it a last go. We even had homeless people on the street saying, "We're praying for you. Please don't leave Swakopmund." Whoops. Support from everywhere. Absolutely. Yeah, It was absolutely. incredible. The Incredible. moral support, excuse me, has been absolutely incredible. Absolutely incredible. Wherever we go in town, there are people telling us, please do something about this, you know, and the pressure from the community was immense. Yeah. The support. And the support. And so we decided to give it another go. And we got an extension on the lease, as you know, which expires in 2 weeks' time. and we're still busy building the new snake park. So that's what we're doing. We're busy building a new snake park. Yeah. So the
the one person that realized the value of the snake park, not just as a tourist attraction, but also value added to the town and to tourism and even to his own place, his own business, was Baron Peter van Ginkel. Yeah. And he offered us a place to build a snake park. Oh. So we couldn't put a permanent structure up, but so we decided to do containers. Yeah. And we brought in 5 containers. We're busy, renovating it and paneling and spraying and do everything. And it's going to be good. It's going to be a great snake park. This is at the nearby the paintball center. Correct. At This the is- paint. this is At an the ideal spot. paintball. At the paintball Absolutely. centre. Yeah. It's a bit off the beaten track, but you can see it from the main road. You just have to drive all the way around. Yeah. And of course, we'll have to do extensive marketing, and signage throughout town as a way to find us. Yeah. And but it's all exciting. It's new. It's going to be a bigger place, so we will eventually be able to build bigger cages. 100%. Wow. The cost is quite incredible, as you can imagine. Yeah. Right, to convert all those containers and to bring in the containers and buy them, it's costing a fortune. So what I will be doing perhaps in the future to generate funds for the snake park, extra funds, is put a sponsorship out, and then a family or a individual person, even a company or a business, can then sponsor a cage. Oh wow. Yeah, so you can sponsor a cage for the mamba, and your name will come onto the cage. Yeah. So you adopt, so to speak, a snake, Yeah. of paying for his cage or her cage. So that is in the future. Yeah. At the moment, it's a lot of stress. Mm. The whole of last year has been stress, crisis management Yeah. only. Yeah. So I'm very fortunate it's coming to a point now where we can say, yeah, we're staying in Swakopmund, and the good news is that we are here and open I'm looking doors. forward to seeing everybody. This Yeah. sounds like we're looking at the long haul here, like a nice permanent venue. Absolutely, Yes. yeah. No, we plan Yeah. for the next 15 to 20 years. Wow. Yeah, Yeah. yeah, We have absolutely. a nice business arrangement with Peter. He's a minor shareholder. Yeah. And yeah, it's going to be fantastic. Let's just talk about. From the material that I've seen, the containers, the way it's been set up, the venue. You say it's a bit off the beaten track in a way, but it's also in a sort of like a tourism hub area. Yes. There's a Yes. tourism Yes. hub. Absolutely. It seems like a very ideal setup. I think Absolutely, it's good. I think it's absolutely. amazing. Yeah. And it's to mutual benefit. No, actually, not just to mutual benefit, to benefit of the town as well, Yeah. of Swakop, And the snake park has been open 31 years here in Swakop. Yeah. And it will be sacrilege to move it out. Yeah. I think. When can we expect this now to materialize? Very soon. Yeah. Yeah. Open the doors, and we're not going to start Out. with the snakes. Well, as soon as I can. Yeah. Okay. I'm planning on opening on the 8th, Wednesday the 8th. Okay. Yeah, and have a general opening for the public. Everybody is welcome. It's not going to be just by special invitation. Oh. So anybody that's interested, please come to the opening. Yeah. For now, it's definitely on the 8th, and I would think about 5:00 in the afternoon or something. Mm-hmm. As many people as possible, please do come in. That will be Wednesday the 8th, is correct, yeah. And then the 9th and 10th, we will have a soft opening and open doors to the public. Yeah. What could change when you move? Would the variety maybe change? Would you is there more place for more animals? My big aim is to have bigger cages. Okay. It won't happen immediately because we have to run for a while, but I would like the animals to have bigger cages. We have about 69 animals. Mhm. The majority of them are rescued from conflict situations. Yeah. And then we do a huge amount of education with these animals. So their life in captivity helps, I think, to save their brethren in the wild, I hope. Yeah.
So it's also it will also be a nice place for your school. I mean, you get thousands of kids Yes. a year. Yeah, Yes. 5,500 last year. So that will also be quite a nice venue. Yes. There. 100%. Are you going to have? And also Perfectly. a lecture room for training, And because yeah, we do a lot absolutely. of training for the mines, how to identify snakes, catch snakes, remove them safely, and release them. Yeah. So that as well, then we can offer that there. Whereas here we can only do small groups of about 5. Then we'll be able to do much bigger groups. You're also going to have a little, maybe a shop corner. Yeah, we Yes, have- absolutely. yeah, we have a shop Absolutely. as Yeah, a well, little yeah. Puro shop Yeah. still will be Yes. absolutely going. This is the third generation people in that I'm working with in Namibia with snakes, you know, and it's absolutely incredible. Some of the grandfathers I trained 20 years ago, and now then they brought their kids, and now the kids' kids are coming in, you know, and it's wonderful. It's a totally family atmosphere. Yeah. Yeah, and what I try to create with the new snake park is, it's quite compartmentalized, because different rooms. So what I'm doing on the other side is I've cut out I made a big square garden, you know, like a courtyard, and I saw in the middle. in the middle, absolutely. And that is where the liquor barn's cage will be, and you know, a big open area and completely landscaped, little water feature, little benches. So I'm trying to create what I did was I created an area where the inside is outside and the outside is inside. If you know what I mean, it flows. It flows beautifully, And that was my initial plan, is to let everything flow and be open. Are you moving this? Do you have to remove the snakes first and then move the Yes, box? Or absolutely. can you move them in the box? No. I have to take them out, box them separately, and transport the cages and the animals So separately. this is still a massive. It's whether I move it to Mount Etche or I just move it here, it's the same thing. It all has to be packed up, loaded onto a vehicle, and offloaded on the other side. Yeah. Actually, to Mount Etche, it would have been one go. Okay. Yeah, I can't do it in one go. Yeah. Just remind us again, why is Swakopmund Snake Park important for the community? Because people have the opportunity to learn about snakes. They fascinate people, but they're quite dangerous animals. And there's so many myths and legends about them that people are terrified of just looking at a snake. And we do so much education, so people are able to learn about them. And I think they appreciate that. And the fascination, they can find an outlet for the fascination in a safe way. So they can actually see the animals. And it's a pretty unique facility, this. Here, Yes. Yeah. it's the only one in Namibia. Yeah. The only that's available to the public. Yeah. Great news. Yeah. Thanks for sharing it. Thank We- you We for- can be part of the journey, and we look Yeah. forward to continuing with it. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag om 8:30 sien op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com, sou jy dit aanlyn verkies. So tot môre vir ons laaste Klets Kompas episode van die week van my, Irene Marie van der Walt, en die hele Klets Kompas span. Is dit mooi bly.